Praise the Lord. Siyayibonga kakhulu Nkosi uqala kumfundisi uMabaso ukusamukela njenge RCC yendzawo. Praise the Lord. Sibonge kakhulu njengoba asamukela nje bese sivele semukelwe. Nathi siyadivela sisekhaya. Glory to Jesus. Kungumthandazo wethu ukuthi lokhu lesikutele kulendzawo uNkulunkulu endekona. Praise the Lord. Awuxolisa ke ngevoice yami angiyathi ihamba longihleli phasi yavele yahamba, otherwise mina ngiright tshela makhelwane uright kakhulu mfundisi. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu mhlawumbe singedlula nje kulokubili noma mhlambe lokuyi1 lengoma lesicetha kuyihlabela manje mangabe sisenkonzweni yesidlo ihlatshelwa ngalesa sikhathi kuphakama babe lona loto wenda emavi. Amen. Njengoba bekuphakama babe mabuza nje bekumele ngabe sihlabele leyo ngoma. Manje lokumele ngabe kuyendeka ngakuvele kwathandazelwe emakhosi kwahlatshelwe ingoma umfundisi wathatha over ngoba konke lokunye bese kwendiwe. Glory to Jesus. Ukhona Sathane lapho. Praise the Lord. Sithathe kubamba bambe nje sisaqala lokunye nalokunye sitakubona sisaqhubeka njengoba sisemukelwe nathi noko sesiyeva ukuthi sekukhona lesingakusho. Glory to Jesus. Oh, amen. Ugcineke babe ngekuthi ngiwase Swatini kaManzini angathi lichaza kuthini leli lasengculweni angathi niyathi likhaya lethu lisengculwini kaManzini engculwini. Amen. Mangabe mhlambe alivakali kahle nisibambe eceleni nisitshele ukuthi hey ungathi ke alikhulumi kahle. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bangcwele. Ngiyacela siye evini lenkosi sitothandaza 1 Kings chapter number 19 from verse 1 to verse number 13. 1 Kings chapter number 19 from verses 1 to verse number 13. Wamtshela uIsabeli konke okwenziwe nguEliya naphakathi kwaloko ukuthi ubulele bonke abaprofeti ngenkemba. uIsabeli wayesethuma isithunywa kuEliya ngokuthi mabenze njalo kimi onkulunkulu banezele futhi. Uma ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo ngalesi sikhathi kusasa. Esezwile lokho wasuka wahamba ukuba asinde waya eBerisheba elingela kwaJuda washiya khona ingceku yakhe. Kodwa yena wahamba ibanga losuku ehlane waya wahlala phansi konwele wacela enhlizweni yakhe ukuba afe. Wathi sekwanele manje Jehova sale usuthatha umphefumulo wami ngokuba angilungile kunawo baba. Walala ubuthongo phansi konwele bheka kwamthinta ingelosi yathi kuye vuka udle. Wabheka nanto iqebo lengwane ngasekhanda lakhe elenziwe ematsheni ashisayo nophiso lwamanzi wadla waphuza wayesebuya walala phansi.
Ingelosi kaJehova yabuye yamthinta ngokwesibili yathi, "Vuka udle, ngokuba indlela yakho inde." Wavuka wadla, waphuza, wahamba ngamandla alokho kudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40. Waya entabeni kaNkulunkulu eHorebe. Wangena khona emhumeni walala khona. Bheka, kwafika kuye izwi likaJehova wathi kuye, "Wenzani lapha Eliya na?" Wathi, "Ngishisekele ngokushisekela uJehova uNkulunkulu Sebawoti, ngokuba abantwana bakwa-Israyeli balahlile isivumelwano sakho, badilizile ama-althara akho, babulele abaprofethi bakho ngenkemba, kusele mina ngedwa. Sebefuna umphefumulo wami ukuba bawususe." Wathi, "Phuma ume entabeni phambi kukaJehova." Bheka, uJehova wandlula. Umoya omkhulu onamandla wadabula izintaba, waphahlaza amadwala phambi kukaJehova, kepha uJehova wayengekho emoyeni. Emva komoya kwazamazama umhlaba, kepha uJehova wayengekho ekuzamazameni komhlaba. Emva kokuzamazama komhlaba ngumlilo, kepha uJehova wayengekho emlilweni. Emva komlilo izwi elincane elihashazayo. U-Eliya esezwile lokho wagubezela ubuso bakhe ngengubo yakhe, waphuma wema emnyango womhume. Bheka, kwafika kuye izwi lathi, "Wenzani lapha Eliya na?" Glory to Jesus. Ikhona lento lethi angehlele laphasi. Bese ngibuta umbuto lothi, "What are you doing here?" Wendani lapha Elijah na? Praise the Lord. Awubuke makhelwane bese ubuta umbuto, "What are you doing here?" Glory to Jesus. Ma ufunza nga Elijah nglomunye webantu uNkulunkulu lamgcoba ngolugqobo loluso special. Praise the Lord. Mawubala ba prophet longababala ungambala Elijah njengalomunye umprofeti lobeka ngakavami, noma njengalomunye umprofeti lobengavelanga, but uNkulunkulu wambabala ngomusa wakhe, wamuthi jizi ngeanointing leso special. Glory to Jesus. And Elijah lona ugotshwa uvuswa ngesikhathi live liya lishona phansi, kukhondwa boBhali, kukhondwa boAshera. Wavuka ngaleso sikhathi uNkulunkulu umvusela kwekuthi abuyisele Israyeli eordeni yekhonda uNkulunkulu lophilako. Glory to Jesus. LiBhayibheli lithi uma afika uthola Ahabi sewushade naJezebeli. Nakashada naJezebeli, Jezebeli wamfundzisa labanye boNkulunkulu labangakhondwa ngema-Israyeli. Wafunza kuyothandaza kwaBhali, wangafunza nje wabuye wakha nealtari yaBhali kaIsrayeli noma eSamaria. Nikhona kodwa enkonzweni. Elijah uvuswa ngaleso sikhathi. Njengoba vuswa uvuselwa kutothi munye uNkulunkulu lomele akhondwe ngema-Israyeli. Glory to Jesus. What are you doing here? What are you doing? Asikuyeke lokunye nalokunye.
Kodwa uma uNkulunkulu afuna kulungisa simo, haleluya, uthi kumprofeti akatshele Ahabi ukuthi for 3 years angeke lize line elitulo until kuze kusho yena Elijah ukuthi maline elitulo. Wathi angenda le announcements kwekuthi angeke lize line, liBhayibheli lithi wamthatha uNkulunkulu wayomhlalisa ehlane wa experience into lengakase ya experiencewa ngebantu. Le lithi iBhayibheli nithini ema ravens nithini ngamawabayi yini lwabayi newathi lwabayi ravens likwababa ongemagwababa uNkulunkulu haleluya ngoba uNkulunkulu uyayenda into bantu labathi ayendeke wavusa ligwababa kwekuthi kube ngilo lelimlethela kudla ekseni liqhamuke ligwababa liphethe emanti liphethe nesinkwa liphethe nenyama labalatiko ligwababa mangabe kwentekile lathola kudla liyaqetha. But ngoba uNkulunkulu laliflyer lilethe kudla ngalamanye amagama Elijah lo wa experience into bantu labangakase bayi experience. Nikhona kodwa kamagugu khona kamagugu liBhayibheli lithi aphele mandi labeka khona wamsusa wamisa kamfelokade. Le lithi iBhayibheli nakafika kamfelokade ufika khona ukhanza noma ke uyasabtela nithini kusabtela uthotha kwena kanjani uyabusetela uyathotha eni uthotela kupheka ilast meal latayidla bese uyafa nemntwanakhe. Nakafika umuntu kaNkulunkulu uthi ngicela unginathise just emandi nje waphakama lo mfelokati wayomfunela emandi nakaphakama uthi lalela ke njengoba uphakama nje bese ungiphathela liqebelengwane lesinkwa. Praise the Lord. Wajapa lo make wajika wabuyela kumuntu kaNkulunkulu wathi mandi lo wacelile beka right but lokho lo sokucela lokungedulu kwami njengoba ungibona nje kusele flower wekugcina embiteni lekumele kwekuthi sente sinkwa namuhla sidle mina nentothana yami bese siyafa. Athi umuntu kaNkulunkulu kulungile hamba uyowenda njalo kodwa ake khumbula qala ngami wena njani uqale ngami hamba uyoyenda lento kodwa uqale ngami ngoba nali livi lelivela kusimakadze lithi inhlama noma ke flower ngeke uphele embiteni. Wena ubona flower lophelayo ezulwini kubonwa haleluya the abundance lapha esitsheni sakho hamba uyokwenda. LiBhayibheli lithi wahamba nakahamba enda wangaphela flower wabathe uyakha wangaphela flower kwaba kulolunye lisuku liBhayibheli lithi wondliwa lapho Elijah nakondliwa lapho
angathi kanjani wafa umntwana walomama, wafa lo mfana. Nakafa lo mfana iBhayibheli lithi uyeta lo make uthi vele kusho ukuthi bowutele tongikhumbuta ngetono dami. Ngifelwe indoda manje sengifelwa ngumntwana, utokwendani lapha? Wathi Elijah buyisa umntwana make. Wamthatha umntwana lofile wakhuphukela naye e-upper room. Nakakhuphukela naye e-upper room wambeka. Wase ulaleti kwakhe. Nakalaleti kwakhe kwaba nemagama la wakhulumayo. For emahlandla lawo 3 akhuluma nalomntwana. Wavuka umntwana waphila. Nakavuka umntwana phila, uNkulunkulu wathi sesikhathi sekubuyela uAhabi. Uyomtshela kwekuthi i-drought iphelile. Ake uthi i-drought iphelile. Asiyibambeke leyo sayikhuluma nganye ilanga. IBhayibheli lithi wahlangana nendoda lebeyithunywe nguAhabi ukuthi yomfuna. Uthi nakahlangana nalendoda, hamba utshele Ahabi kuthi akuhlanganwe entsabeni. Masihlangane entsabeni. Ete nabo bonke baprofeti babhali. Ete naso sonke sive saka Israel. Ete nabo bonke baprofeti ba-Ashera. Kukhushukelwe entsabeni. Hayi nikhona kodwa enkonzweni. Nikhona. Ngijake ekuthandazeni njalo. Kodwa ngingakathandazi ikhona lento lethi ake simbuke ngibani lo Elijah. Ngoba akusiyo umuntu lo normal. Glory to Jesus. Umuntu lohlonishwa lizulu. IBhayibheli ku chapter number 18 lithi nabafika entsabeni utshela Ahabi uthi namhlanje sive lesi kufuna sikhethile. Kwekuthi ngibani lesitamkhonda. Nangabe uNkulunkulu kunguye simakathe sitawukhonda yena. But nangabe Bhali kunguye lo uNkulunkulu makukhondwe Bhali. Praise the Lord. Uthi ke ngoba mina ngiyiwani umprofeti losele. Ngani Bhali una 450 prophets. Ngitawucela ukuthi kube nguwe noma kube ngibo labaqala kuqala bakhe ialtari bese babeka inkomo etikwawo. Leyo nkomo, haleluya, kungabaswa umlilo, bamemete babita umlilo. Lo uNkulunkulu lo tawehla ngemlilo adla umhlatshelo nguye uNkulunkulu. Awunikhona. Nikhona. Angiyikhathe ibe imfishi. Baprofeti bakaBhali. IBhayibheli lithi from ekuseni sebalakhile ialtari bayibekile nenkomo yabo. Base bayamemeta. Bhali. Ake usive Bhali. IBhayibheli lithi wathula Bhali wangabaphendula. Waze nakuyawushona ilanga wasonzela Elijah wathi kunekwenteka kuseluhambeni loluthi. Ake nimemete kakhulu taniva. Bamemeta, mabamemeta Bhali wabo wathula wase uthi no. Ake nimeceleni. Lesi sesikhathi samna uNkulunkulu wami. Wathatha umhlatshelo. Inkunzi wayibeka etikwetinkhuni. Wase uthi emaqeleni aguja umgotho umsele.
nakuguja umsele wathi makuthelwe mandi bathele mandi ethi kwemhlatshelo emandi aze agcwalisa umsele anela agcwalisa umsele wase ubuka ezulwini ungathi uthi wena ungumlilo odlayo ungumlilo oqothulayo yehla mlilo ma aqeza ukuthandaza kwehla umlilo wahla umhlatshelo wadla tinkhuni wadla mandi yonke into lebeyilapho yadliwa ngumlilo ngoba our God is indeed a destroying fire. But bamba-ke makacetha lapho wababulala bonke baprofeti bakaBhali nasababulele angati kanjani ifunza verse number 1 siye emthandazweni Eliya naphakathi kwaloko ukuthi ubulele bonke abaprofeti ngenkemba bamba-ke lo muntu lesikhuluma ngaye ngumuntu inkosi lem-elevatile yambeka enzaweni laphakeme libhayibheli lithi Ahabi na afike ekhaya wafike waqoqela umkakhe Jezebeli kwekuthi wendeni Elijah entubabulele njani baprofeti bakaBhali ewe mama funza maka uIsabel bamba akayinekuya but uthumele emanxusa uthi hambani nimtshele Eliya ukuthi lokhu la kwente kubaprofeti bakaBhali bonkulunkulu bambatamenda njalo indzaba yakhe iyaphela kanti lo lakhuluma ngaye ukhuluma ngomuntu ongafi undying type uthi kutawuphela ngawe akati kwekuthi ezulwini kuthiwe lo akazofa kodwa instead uzothathwa aphakanyiselwe ezulwini aphila but uJezebel uthi mtsheleni kuthi kuyaphela ngaye ake sithi angati tikhona tikhathi letifika ukhohlwe ngaNkulunkulu lowo wele nawe imifula tithi tingafika letikhathi ukhohlwe mandla aNkulunkulu lohamba naye verse number 2 uIsabeli wayesethuma isithunywa kuEliya ngokuthi mabenze njalo kimi onkulunkulu banezele futhi uma ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo ngalesi sikhathi kusasa esezwile lokho wasuka wahamba ukuba asinde waya eBerisheba elingakwaJuda wasuka wahamba ukuba sinde ithi nenye version bamba Elijah wesaba bamba lo muntu losabako ngumuntu lobona uNkulunkulu amondla but uma eva umbiko lothi bonkulunkulu mabaqethe ngawe wesaba angicela ningiboleke titulo sengiya emthandazweni ngifuna nje titulo leti few lapha kuleya pulpit siyahamba ngokukholwa
siyalizwa izwi lakhe uyasondla asigcine umalusi siyamazi siyahamba okukholwa siyalizwa izwi lakhe uyasondla asigcine umalusi siyamazi. Elijah uma eva lokho wesaba wanela wasaba wabaleka aphephisa lugogo lwakhe. Ubalekelani Elijah na? Ngibalekela ivoice nje ya Jezebel. Noma abonile ukuthi uNkulunkulu unemandla to consume ngomlilo, but ma akhuluma Jezebel wesaba awade amandla kodwa wesaba. Funza ma njengoba baleka nje ungasonzela ke baba, njengoba baleka nje uhamba nengcebo yakhe, but makafika eBerisheba wayishiya ingcebo yakhe umuntu lo wesabako, and lokusemqondweni wakhe sewucabanga kufa, akasamcabangi lo nkulunkulu lahambe naye wameweta etintsabeni wamkhipha emililweni umlibele wesaba washiya ingcebo sala phasi. Yebo mama. Yena waqhubeka wahamba luhambo lolwathatha lilanga lonke aya ekhathi ehlane. Bamba njengoba baleka akabalekela enzaweni right kodwa ubalekela ehlane. Noma khona uNkulunkulu lamatiko akabalekeli kuye, ubalekela ehlane. Yebo ma. Wefike wahlala ngaphasi kwesihlahla semthanyelo. Wathandazela ukuthi asale asafela. Na afike ehlane. Uhlala phansi uyathandaza. And umthandazo wakhe akaqala amandla lamasha. Njengoba thandaza akathandazeli ubona uNkulunkulu atembula. But umthandazo wakhe kufa. Afele kulendzawo. Uthini lo mthandazo oqhubeka manje? Wathandaza wathi simakathe sekwenele. Sale uthatha kuphila kwami. Sekwanele simakatha. Hawu kwende njani Elijah? Uthe Jezebel kutawuphela ngawe. Hawu utshela uNkulunkulu sikwanele ngoba udibana na Jezebel. Yebo kwanele Nkosi, thatha kuphila kwami. Yebo mama. Simakathe sekwenele sale uthatha kuphila kwami. Udele ngingcono ngakho kunabokhokho bami. Waqala wangatibuka ngendlela uNkulunkulu lamente wabangiyo. Watibuka ngetehluleki taka Israyeli. Uthi akukho lengcono ngakho. Bokhokho bami ayikho into lengcono ngayo kubo ngenxa yaloko ngithathe ngife Nkosi. Yebo ma. Wacambalala lapho ngaphasi kwesihlahla semthanyelo watunywa buthongo walala. Watunywa buthongo walala ngoba kukhona abantu njengoba
lapha namhlanje badunywe ebuthongo and badunywe ebuthongo nje baku decision yok backslide badunywe ebuthongo bakhathele impilo ibashayile Fonza siyathandaza Masinyane ingilozi yafika yamthinta yakhuluma kuye yathi vuka udle. Waqala Masinyane ingelosi yamfika yamthinta wake up and eat awuthinze makhelwane wake up and eat is not yet over as long God asesesihlalweni is not over wake up and eat vuka udle iBhayibheli lithi wavuka wadla and makavuka adla waphinze wenda same mistake wabuyela walala la avuswa khona qhubeka ma waqala tanzawo tonke kwathi lapho ngasenhloko yakhe wabona litebelengwane lesinkwa lithoswe emalahleni eceleni kwalo kunenzebe lenemandi wadla wanatha waphinze walala futhi wadla wanatha waphinze wenda njani walala asadlile walala yes ngelozi yasimakathi yaphinze yabuya kwesibili yamthinza yathi vuka yabuya ingelosi for the second time vuka udle and kule game sayithi awuvuki nje udle but your journey iseseyinze awutshele makhelwane ijourney yakho iseseyinze njengoba wena ucabanga ukuthi 2026 uyangcwatshwa nje your journey is so huge phambi kwakho sesayinzi journey vuka udle ngoba kusana luhambo loluphambi kwakho yes ma'am vuka udle ngoba luhambe lusetalithatha luthe kakhulu ngako wavuka wadla wanatha lokho kwamnika emandla ekuhamba emalanga langemashumi lamane na avuka adla for 40 days ewe langemashumi lamane nebusuku lobo ngemashumi and 40 lamane nights waze wefika entsabeni lamandla ekudla amkhuphula for 40 days wahamba ngemandla akhuphuka ngoba adlile emandla ekudla ayakhuphulana ngehlisana nawudle kahle awubalekele ehlane kodwa nawudle kahle ukhuphukele entabeni and not just entabeni nje but entabeni kaJehova khuphuka ake uthi siyakhuphuka wakhuphuka ngoba kulendlu kunemandla ekukhuphuka nasakhuphukile asafika entsabeni waphinze wenda imistake wayenda asasenzaweni yemandla wenda imistake wena njani ma wafika lapho wangena emgedzeni walala khona wafike wangena emgedzeni hawu uyapha emgedzeni ngoba luhambo luseseluthe wendana emgedzeni ngiboleke isitulo ahlale phansi wafike wenda njani njengoba uhleli nje asithi ulele but ulele entsabeni kaJehova ukhona yena kule environment but noma akhona ulele akhona tinto tiyaqhubeka labanye bayaqhubeka yena ulele
lo muntu lokumele ngabe nguye loyo sewethe eJordane ulele ufika entsabeni kaJehova walala. Ukhona la kaMagugu ukhona. Mahlatshelelwa naye uyahlabelela kodwa nawusonzela ulele aphakathi ulele. Funza. livi laSimakathe lefika kuye lathi wendani lapha eleni. Malifika livi laSimakathe ufikile entabeni but what are you doing here Elijah? Wendani lapha na? Siyakubona from Monday to Monday ubakhona but what are you doing? Wendani lapha? Hallelujah. Again it's amen. Again it's glory to Jesus. Uyaphendula. Elijah waphendula wathi benginenshisekelo lenkulu Uthi njengoba ngitivalele kulomgethe nje angikativaleli kodwa inchisakalo ebenginayo iphelile. Yonke leminyaka bengihamba ngivi inchisakelo but inchisakelo iphelile. Ewe mama. benginenshisekelo lenkulu yokukhonda wena Simakathe. Nentshisekelo benginayo benginentshisekelo yokukhonda uNkulunkulu. Kodwa sive saka-Israyeli sisilahlile sivumelwano sakho sabhidlita emaladi akho. Bamba njengoba khuluma kanje ucedza kuvusa lilathi laNkulunkulu lophilako. Alikavuswa ngulomunye livuswe nguye kodwa nasaphambi kwaNkulunkulu sive sema-Israyeli sililahlile livi lakho sabhidlita emaladi. Ewe mama. Sabhidlita emaladi akho sabulala baprofeti bakho ngenkemba. Ngimi ngedwa losasele kodwa nami Shisekelo lebengiphethe iphelile ngoba sekushiyeke eminengedwa. Yebo mama. ngimi ngedwa losasele kodwa nami sebafuna kungibulala. Simakathe wakhuluma wathi phuma ume esiqongweni salenzaba. Uthi uNkulunkulu ngiyayiva yonke intshisekelo nekuphelelwa ngemandla but phuma kulomgethe. Utshela emakhalwane phuma kulomgethe. Nakuthiwa akaphume nakalungela kuphuma. Funza sive ukuthi Phuma esiqongweni salenzaba embi kwaSimakathe ngobe Simakathe utakwendlula. phuma ngoba Simakathe ufuna kwedlula. uNkulunkulu ufuna kwedlula. Yebo mama, yebo. Kwase kuvunguta umoya lomkhulu onemandla lowadzabula tindzaba ekhatsi. Bamba nakathi uthatha step sekuphuma kuvunguta umoya. Ngoba bakhona labanye labafunayo kwenta something better bende into lengcono kunalena labayentayo but nabathi bathatha idecision kuvunguta umoya phambi kwabo. Kunento lethi uyapi, where are you going? Kwavunguta umoya. Lo moya loqheketha tindzaba. Yebo mama. Wabhidlita nemadvala embi kwaSimakathe kodwa Simakathe abengekho kulowo moya. Bamba njengoba kuvunguta umoya nje kunyakatiswa tindzaba God was not there. Lo moya botomvimba nje kuthi where are you going? Ucabanga ukuthi uyapi? Ewe mama. Emva kwalowo moya kwaba nekutamatama lokukhulu kwemhlaba kodwa Simakathe abengekho kuloko kutamatama kwemhlaba. Yes mama. Emva kwaloko kutamatama kwemhlaba kwefika umlilo kodwa Simakathe abengekho kulowo mlilo.
kwathi emva kwemlilo kwevakala liphimbo lelincane lelikhulumela phansi wathi kube Elijah emva kwayo yonke lento kwavakala a small voice lelikhulumela phasi lithini lelive wathi kube Elijah alive wambonya ubuso bakhe ngengubo yakhe waphuma wanela weva a small voice waphuma emgedzeni waphuma kwi-cave simakadze namhlanje ufuna abantu labatawuphuma kuma-cave labavalelwe kuwo sitha ukutshelile sathane wathi ayikho into longqono ngayo lo 2026 ayikho into lotoyenta iphumelele but namhlanje ake ngimemetele ukuthi ukhona lo nesimemetelo lothi come out phuma kule cave lokuyo phuma uphume noma emandla uweva ngekho come out yes ma'am waphuma wayakuma ekungeneni kwemgedze lelivi lakhuluma kuye lathi wendani lapha Elijah lokhu ngiyena mbuto lohamba phambili Elijah what are you doing here what are you doing here uyaphinza asesimlalela phinza Elijah waphendula wathi benginenshisekelo lenkulu yokukhonda wena simakazi Nkosi ngiyaqhubeka ngiyakutshela inshisekelo yami beyinkulu yokukhonda benginenshisekelo yokukhonda yes ma'am kodwa sive saka Israel sisilahlile sivumelwane sakho sabhidlita emaladi akho sabulala baprofeti bakho ngenkemba ngimi ngedwa losasele kodwa nami sebafuna ukungibulala luba zelo chulile ikhona lento lethi lo nkulunkulu lesihamba naye uNkulunkulu lokwatiko ukuphuma nathi ngoba unguJehova Baal-perazim uNkulunkulu ofohlayo uyakwati kufohla afohle njengemandi lamanene nguye lo lofohlele Elijah wamfohlela simo simvalele khoneni wafohla ngoba uNkulunkulu ofohlayo uyakwati kungena emigedzeni aphume nathi siphila athi usathane athe kuphelile ngathi afohle ngoba uyafohla namhlanje utofohla nebantu lafuna kuphuma nabo aphume nabo kule migedze labavalelwe kulo ake sime ngenyawo siyathandaza lujulile uke wafohlela Peter avalelwe ekhathe ejele ngaphandle kucelebratewa kuthiwa indzaba yakhe iyaphela kanti abati kwekuthi bavalele umuntu lohamba naNkulunkulu lofohlako liBhayibheli lithi alele yafika ingelosi yamnyakatisa ungathi ngiyo yona le lefike kuElijah yathi Elijah wake up and eat ngoba iseseyinzi indlela yakho
Nakangena. Yathi imbatha takho. Faka tingabule. Ikhuluma naye emagede akhiwe. But nasayiphuma naye emagede. Ngoba uyakwati ukuthi nakakufohlela awavule emagede. Namhlanje kunabantu lafuna kuphuma nabo. Usathane uthe iphelile indzaba yakho kodwa ezulwini kuthiwa come out. Kuthiwa come out. Ngoba indlela yakho iseseyinze. Siwale mehlo siyathandaza. Ake sithandaze nemuntu. Lothi ngingilomunye lobe sekaphelelwe ngemandla. Wena Nkosi lofohlayo akungifohlele namhlanje. Ake uphume nami kule cave. Ake uphume nami kule simo. Ngiyacela uphume utela ngaphambili siyathandaza. Jehova ofohlayo. Wena ofohla njengokufohla kwamanzi amaninzi. Ake ungifohlele ngegama lika Jesu. What are you doing here? What are you doing here? Phambi kwalomzala wethu insuku lo muntu bese ka decide kuyofela emkhetheni bekangayadi indlela yakhe ukuthi kunebantu lokusamela ba anoint kunebantu lafuna babonise amandla kaNkuluNkulu lovula iJordani ngengubo umuntu lobengakade kwekuthi ulinzelwe tinqola temlilo lokumele timthathe timphakamise but bese ka decide kuyawuphelela emgedzeni namhlanje uNkulunkulu kune new page la ivulako kuwe noma sathane bekathi sewubhalele uqedzile ngekuphila kwakho and new page namhlanje liyabhalwa iyarewritwa impilo yakho siphakamise tandla in the name of Jesus kubo bonke boNkulunkulu akekho ofana nawe ulidwala nenqaba amandla nesiphephelo nawenda kude lonemandla kuvimba into loyendako siyabonga namhlanje ukuthi uphuma nabo imililo ikhona kodwa uphuma nabo umhlaba utamatama uphuma nabo ama-winds athi abayinzawo aqhekete emadala phambi kwabo kodwa uphuma nabo ngegama lika Jesu bayaphuma and baphuma baphilile baphuma basound baphuma ne-new anointing baphuma ne-new assignment ngegama lika Jesu ngegama elinamandla bakwendile labakwendile itolo bathi namhlanje baphuma ngamandla amasha siyabonga uthi khona lokwendako ngabo namhlanje in the name of Jesus. God bless you.